na official muri gahunda y'amakuru agezweho kano kanya tugiye guhera mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi aho abasaga 20 bafunzwe mu ijoro ryo ku bunani. Abantu 20 barimo abagabo 12 n'abagore 8 mu mujyi wa Rusizi batawe muri yombi mu ijoro ryo kuri 31 Ukuboza rishyira ku ya mbere Mutarama 2025 barira umwaka mushya mu gihome bakurikiranyweho ubujura n'urugomo n'ibindi byaha. Umukwabo wo kubafata wabereye mu mirenge ya Kamembe na Gihundwe igize umujyi wa Rusizi hagamijwe gufasha abaturage b'uwo mujyi gutangira umwaka wa 2025 mu mahoro n'umutekano usesuye. Umwe mu bari muri uwo mukwabo yabwiye Imvaho Nshya ko mu bafashwe harimo abafatanywe ibyo bari bibye birimo inkoko, dekoderi za televiziyo, telefoni n'ibindi birimo n'ibiribwa. Ati hari n'uwafashwe yitwikiriye ijoro yiba ibigori by'abaturage bitangiye kwera mu mirima, abandi bafatirwa mu businzi bukabije n'urugomo rubukomokaho batezaga bamwe batanagira ibyangombwa. Bariya bagore bo bafatiwe mu businzi bukabije banateza umutekano muke mu tubari hamwe n'abagabo bari kumwe bakaba banasanzwe ari ibihazi. Bafunzwe kenshi barekurwa bakagaruka guteza umutekano muke mu baturage. Yavuze ko hari bamwe baba bazi ko mu mpera z'umwaka no mu ntangiriro z'undi hari ababa bagiye gusenga bakabatangirira mu mayira ngo babambure. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bushimangira ko byari ingenzi gucungira hafi abashoboraga kubangamira ituze ry'abaturage bishimira iminsi mikuru, cyane ko ari umunezero ubasaba gukoresha ijoro ryose. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe Ingabire Joyeuse avuga ko iki gikorwa cyari ngombwa kuko wasangaga harimo abasa n'ibihazi kugira umubare runaka wabo bacucura. Yavuze ko bamwe bagiye basangwa mu nzira bagaragara ko bateze abanyuramo abari mu tubari ateza urugomo, kimwe n'abiganjemo abakora uburaya babaga bateje impungenge z'umutekano muke. Bose bakaba bagombaga gutabwa muri yombi ngo basobanure ibyo barimo. Ati twabafatiye mu bikorwa bibi bitandukanye birimo ubujura n'urugomo rwaterwaga ahanini n'ubusinzi bukabije n'ibindi biyobyabwenge. Bamwe muri bo bari bafashe bose bashyikirizwa sitasiyo ya polisi ya Kamembe. Yashimiye abaturage bagize uruhare mu itabwa muri yombi ry'aba bashakaga kurara babuza umuturage umudendezo wo kwishimira kurangiza umwaka neza no gutangira undi mu mahoro. Yashimiye kandi irondo ry'umwuga n'inzego z'umutekano, akazi gakomeye gakomeje gukorwa ngo abaje kwishimana n'imiryango bazasubire aho baba bishimye nta butaka ko yambuwe telefoni, yakomerekejwe n'abasinzi cyangwa abandi bagizi ba nabi. Aya makuru yacu tuyasoreze muri Kongo aho umutwe wa M23 wahishuye umugambi Tshisekedi yari afite mbere yo guhura na Kagame. Byari biteganyijwe ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yari guhurira na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Rwanda murangora tariki ya 15 Ukuboza 2024 kugira ngo bashyire umukono ku masezerano y'amahoro, ariko ntibyakunze bitewe n'uko Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23 kandi yari yarabyemeye. Tshisekedi wari umaze amasaha agera ku 10 amenyeshejwe ko Kagame atakigiye i Rwanda yafashe icyemezo cyo kujyayo uwo munsi, nubwo yari azi neza ko Angola yasubitse ibiganiro agamije kwerekana ko Perezida w'u Rwanda adafite ubushake bwo gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere muri rusange. Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yabwiye umushakashatsi Bojana Coulibaly ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashakaga gutsinda abarwanyi b'uyu mutwe mbere y'uko Kagame na Tshisekedi bahurira i Rwanda tariki ya 15 Ukuboza, kuko ngo yabwiraga ko bazatuma u Rwanda rwemera gusinya ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifuza. Tshisekedi ashinja u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23
gusa rwo rurabihakana ahubwo rugashimangira ko uyu mutwe urwanira impamvu zumvikana kandi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiriye gukemura ikibazo cyawo kugira ngo utazahora ari agatotsi mu mubano w'ibihugu byombi, cyane ko buri uko wobuye imirwano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda. Bisimwa yagize ati leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashakaga intsinzi mbere y'itariki ya 15 badushyizeho igitutu bashaka intsinzi yashoboraga kubashyira mu mwanya mwiza kugira ngo u Rwanda rubura andi mahitamo keretse gusinya ibyo Kinshasa yashakaga cyangwa se bagakerereza inama ya Rwanda. Iyo niyo yari intego ya leta nk'uko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabitekereje. Yanogeje umugambi yohereza mu bice bitandukanye abasirikare barenga 22,000 bari bashyigikiwe n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse na Wazalendo bashaka kugaba ibitero kuri M23. Bisimwa yasobanuye ko babimenye bategura kwirwanaho mu buryo buhagije. Bisimwa yasobanuye ko bitewe n'uko M23 igendera ku murongo wo kurwanaho muri uru rugamba rwatangiye mu Gushyingo 2021 ubwo ihuriro ry'ingabo za leta n'iyi mitwe ryayiteraga mu birindiro byayo biri muri teritwari ya Rubero yarisubije inyuma ifata ibindi bice. Mu ntangiriro za Gicurasi 2024 M23 yatangaje ko yafashe agace ka Rubaya gakungahaye amabuye y'agaciro ya Kolta gaherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Perezida wa M23 yasobanuye ko Rubaya ijya gufatwa M23 rero yamenye ko ingabo z'u Burundi ziri kuhatoreza imbonerakure n'indi mitwe yitwaje intwaro kugira ngo byitegure kujya kwica abaturage mu bice bigenzura. Naho ubundi ngo nta gahunda M23 yari ifite yo gufata Rubaya kuko yabonaga ko hari abashobora gutekereza ko ishaka amabuye y'agaciro aho kurwanirira abaturage mu burasirazuba bwa Kongo. Bisimwa yagize ati twarabitangaje ko hari imyitozo ingabo z'u Burundi zahaga imbonerakure muri Rubaya zitoza urubyiruko rw'abanyekongo mu gukoresha intwaro gakondo zifite umugambi wo kubohereza mu bice tugenzura kugira ngo bice bateze akababaro. Yakomeje ati twabimenyesheje isi kugira ngo buri wese yumve ko muri Rubaya hari ikibazo gikwiye gukemurwa vuba. Nta cyakozwe bose barabyirengagije, nibwo twafashe icyemezo cyo kubihagarika kubera ko byari bigiye guteza ibibazo kurusha ibisubizo. Yasobanuye ko ubwo Rubaya yafatwaga M23 yakuyemo abantu bose bitwaje intwaro bakoreraga mu birombe byaho ikuramo abana n'ababyeyi batwite bakoreshwaga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Bisimwa yatangaje ko nta murwanyi wa M23 uba mu birombe bya Rubaya kuko babujijwe kujyamo. Asobanura ko sosiyete z'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro zari zisanzwe zikoreramo mbere ya Gicurasi 2024 arizo zikoreramo. Pariki ya Virunga ni umurage w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe guteza imbere uburezi, siyanse, umuco, bigenzurwa na M23 yafatanyije n'abarinzi ba pariki bakorera muri iki kigo ICCN cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bisimwa yatangaje ko iyi parike yatangiye kugenzurwa na M23 kubera ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR wari ukomeje gutema ibiti byaho kugira ngo ibicanemo amakara, aho ku mwaka yinjizaga miliyoni 100 z'amadolari. Ati mbere y'uko tuhagera twasanze pariki yaragenzurwaga na FDLR yatemaga ibiti byo gucanamo amakara. Hari raporo ya Loni yasohotse ivuga ko FDLR yinjizaga miliyoni 100 z'amadolari mu bucuruzi bw'amakara ku mwaka. Yasobanuye ko abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babaga batabonye imishahara n'abarwanyi bindi mitwe yitwaje intwaro binjiraga muri iyi pariki bagahiga inyamaswa zaho bakanatema ibiti, ngiyo bagumamo nta giti kiba kigisigayemo. Bisimwa yabwiye kuri bari ko hari abaturage bari baratangiye kwigabiza ubutaka bw'iyi pariki bakoreramo ibikorwa bitandukanye byabangamiraga ibinyabuzima bibamo. Hamwe no kurinda umutekano wa pariki, M23 yashimye abaturage ko
kuyibungabunga babifitiye inyungu ziruta izo bakuramo bayangiza. Ati twageze muri pariki nta buzima burimo, ariko ubu inyamaswa zaragiye zaragarutse kubera ko hari umutekano. Tubona imvubu zitambagira mu mashyamba, tubona imiryango y'impongo hirya no hino, tubona ingagi, mbese ni byiza. Perezida wa M23 yatangaje ko uretse kuba umurage wa UNESCO, pariki ya Virunga ari impano Imana yahaye Abanyekongo, bityo ko bakwiye kuyibungabunga. Nangaha dusoreje amakuru twari twabateguriye, nizera ko no munsi yabagendekeye neza. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, bye bye.